Reka twizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe. Balthasar Engoga wabaye isereri mu mitwe ya benshi nyuma yaho hasohotse amashusho 400 asambana n'abagore bagera kuri 200. Ubu urukiko rwamaze kumugira umwere kuri aya mashusho yaciye ibintu hirya no hino. So ngo bimeze bite rero? Ni inkuru dukesha ikinyamakuru cy'inyarwanda, reka tuyinyuramo mu buryo burambuye. Urukiko rwisumbuye rwa Guinea Equatorial rwemeje ko nyuma y'iperereza ryakozwe ku mashusho 400 yagiye hanze agaragaza uyu Balthasar aryamanye n'abagore batandukanye barimo na mushiki wa perezida. Oh my god. So basanze bigomba gukurwa mu byo akurikiranyweho. So guys, muyumve neza, Balthasar yagizwe umwere. Urukiko rwemeje ko basanze abagore bose bagaragara muri aya mashusho baryamanye na Balthasar bose ari bakuru kandi bari hejuru y'imyaka y'ubukure, ubwo no kuvuga imyaka 18 bari hejuru yayo. So bivuze ko bisobanuye ko nta numwe yigeze afata ku ngufu cyangwa se ngo amushuke. Wow. Bavuze ko kandi mu bipimo by'ubuzima byafashwe byagaragaje ko nta ndwara n'imwe yandurira mu mibonano mpuzabitsina Balthasar yanduje aba bagore baryamanye nawe bose. So urukiko rero rukuru rwa Guinea kandi rwagaragaje ko abagabo baba bagore bo Balthasar yaryamanye nabo nta numwe wigeze aza gutanga ikirego, ahubwo bamwe kuri ubu bakaba baratangiye kugana inzira z'amategeko ngo bahabwe gatanya n'aba bagore babo. Oh my god. So nyuma yuko rero Balthasar agizwe umwere kuri ibi by'amashusho, nawe ubwe yahise atangaza ko nawe agiye kujyana mu nkiko uwashyize hanze aya mashusho amushinja kwangiza ubuzima bwe bwite, kumutamaza ku karubanda akamushyira hanze, harimo umugore we nyine yamuteje, so umuryango we ndetse n'umuryango mugari muri rusange. Nk'uko mubizi, isi yose imaze iminsi ari iyi nkuru iri kuzenguruka ya Balthasar n'amashusho ye. So uyu muntu rero nawe nyuma y'uko Balthasar urukiko rukuru rwa Guinea rumugize umwere, agiye kumujyana mu nkiko nawe amukurikirane. Icyakora nubwo iby'aya mashusho yabihanaguweho, Balthasar akomeje gukurikiranwaho ku byaha birimo ibya ruswa no kunyereza umutungo, ari nabyo byatumye atabwa muri yombi. Balthasar rero wari umuyobozi w'ikigo cya Guinea Equatorial gishinzwe gukora iperereza ku mikoreshereze y'imari, yatawe muri yombi mu ntangiriro z'Ugushyingo 2024 nyuma yo gufatanwa amashusho nyine 400 yagiye hanze yifata aryamanye n'abagore batandukanye barimo n'abayobozi bakomeye nka mushiki wa perezida, abagore b'abaminisitiri, umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu n'abandi benshi batandukanye. So guys, ikiriho nuko nyine Balthasar ku byerekeranye n'ibi by'ubusambanyi yagizwe umwere, nta mugore yafashe ku ngufu, babyumvikanyeho bose. Urukiko rwasanze ari bakuru, bwari ubumvikane bwabo n'ubushake bwabo. Iki cyaha yakihanaguweho, kandi ikindi mwamenya nuko ubu agiye gukurikirana uwashize hanze aya mashusho akamutamaza, akamuteza isi yose muri rusange, dore ko imbuga zose iyo uzijagajaza usangaho Balthasar: Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram n'izindi, YouTube, usangaho amafoto ya Balthasar, dore ko benshi amavideo ye basigaye banayagurisha bayacuruza. So ubu agiye gukurikirana uyu muntu washyize hanze aya mafoto nawe n'aya mavideo, nawe amujyane mu nkiko. Nibiba ngombwa urumva azamuca n'indishyi y'akababaro nyinshi cyane kuba yaramuteje isi yose, akamuteza umugore we, umuryango, natwe twese muri rusange. So guys,
niyo makuru yaragezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Reka tubashimire ko mubana natwe umunsi ku munsi, reka tubashimire ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, natwe dukora ibishoboka byose tukabategurira inkuru ziba zigezweho mu ruganda rw'imyidagaduro, naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho. Bye.